Assalamu alaikum, hurmetli seyirciler. Milli telekanalında haberler stüdiyada men Abdullah Josman çalışam. Ginbank bölüğü eski nizamda çalışa. Rusiya kahramanına Alimi Abdinanovaga bağışlanған abideni başka yerge dönüştürecekler. Ахмечетте аэровокзал komplekski alıp bargan esas yolun kuruculuğu tolu şekilde başlandı. Бақчасарай шерінің Фрунзе соқағында тантанылы шекілде яны бала бақчасы açıldı. Bu видигер vakalarını bizim yayınımızda seyretiniz. Ахмечетте yollarının kuruculuğu devam etti. Aerovokzal komplekski alıp bargan esas yolun kuruculuğu tolu şekilde başlandı. Onun fiyatı 212 milyon rubleni teşkil etti. Kezlev şosesi ve aylanma yolun çarpmasında yerleşken iki seviyeli yollar çözülüğünün kuruculuğuna ise 1 milyardga yakın ruble ayrıldı. Bu iki obyekt federal maksadlı programmaga kire. Gelecekte yollar koşulacak yerde birinci svaya yerleştirildi. Olar 8 dane olmalı. Aynı bu svayalarga köpür geçidi için tiremeler yerleştirilecek. Şimdi iki seviyeli yollar çözülmesi kurulgan yerde tolu şekilde mahsus teknika çalışa. Ekskavatorlar toprakını tegizlep onu çakıl töşelmesine hazırlaylar. Traktorlar borular için tranşeyalarını kazalar. İşçiler kanalizasiya ağlarını ve birkaç kilometre uzunlukta kabel koyarlar. Gelecekte yollar koşulgan yer Ahmetjit için esas obyekttir. Kezlev trassası kurort mevsiminde şehrin esas damarı sayılmakta. Köpür geçidi havaliman ve şehir merkezi betten ahliye akımını eksiltecek. По плану они должны быть закончены в декабре месяца 2018 года. Я имею в виду в целом вся развязка с освещением, с контактной сетью и прочее. А уже полноценный проезд в нижних слоях будет к маю месяца следующего года. Bugün Yollar Komisiyası iki mühim obyektini ziyaret etti. Ahmetjit'te aerovokzal komplekski alıp bargan esas yolun kuruculuğu tolu şekilde başlandı. 1 kilometre uzunlukta olgan yolunu yılının sonunaca kurup bitirecekler. Bunun için 212 milyon ruble masraf edilecek. Ведутся работы по перестройству коммуникаций, нарезка корыта, завозки строительных материалов, разработан четкий график, по которому сегодня подрядчик выполняет работы. Подрядчик в графике, отставаний нету. И у нас есть твердая уверенность, что данные работы будут завершены в полном объеме и в срок. Это, повторяю, с декабрь 2017 года. В этом году объект вводной. Kezlev yolunda tamir işleri sebebinden yarımadamızın sakinleri ve musafirleri saatlarla takıntılarda durmağa mecburlar. Onlar tek aydavcılarga değil de piyadelerge de keder ettiler. Havaliman tarafka tek bir yol çalışa. Kimer aydavcılar yolunu kısaltmak için yakın yollardan ve azbarlardan geçerler. Это хамство выбрать в августе, когда большое количество машин. Можно было делать это или весной, или через 2 месяца осенью. Кто делает в самый пик сезона ремонт дорог? Или делать так зимой, или осенью, или ночью? Нормально. Пусть делают дороги. Kurort ve turizm nazirliginin hadimleri tenbiyeleyler. Havalimanға geç kalmamak için evden 2 saat evvel çıkmak gerek. Ayşe Şulakova, Ivan Yevdokimov, Millet için. Rusiya sınırcıları Aqrusiyadan kelgen aileni Kırım sahilinde deniz kazasından kurtardılar. Kurtarılganlar o tatil günlerini Kırım yalısında deniz kruiz şeklinde geçirmege istediler. Neticede Kırım musafirlerinden bir kimse zarar görmedi ve bugün onlar o seyahatine devam ettiler. При попытке подойти к берегу начался очень сильный ветер, мотор не справлялся. Тогда запросил помощи. Мы отдыхаем, да, вот так решили себе устроить парусный поход до Севастополя. Хотели встать на день ВМФ, но немножко не успели там по срокам выхода. 3 gün evvelsi Rusiya sınırcıları Batut'ta yuklap kalgan ve 3 gün suvsuz ve aşsız geçirgen Ukrayna sakinini kurtardılar. Kırım'da birinci tibbi yardım gösterilgen son zarar görgen insanı Rostov-na-Donu şehrine yolladılar. Andan o evini Herson'a barıp edecek. Ginbank bölüğü eski nizamda çalışa. Maliye idaresi klientler oğunda hepsi vazifelerini beceri. Nevbet ve şaşmalav yok. Kırım hakimiyeti yarmada sakinlerini tinçlandırdılar. Hepsi ödemeler becerili ve emanetçiler için hiçbir tehlike yok. Bugün belli oldu ki yarmadanın en büyük bankına yanı investor yardım edecek. Bu bank sektorunda en büyük iştirakçı Sobin Bank olacak.
У нас появился партнер в лице акционерного банка «Россия». Это одна из самых крупных финансовых групп в стране. Эта процедура, то есть, поможет создать более устойчивую конструкцию, в результате которой крымчане получат дополнительную линейку продуктов. Сегодня правительство полностью контролирует ситуацию. Прошу всех крымчан соблюдать спокойствие. Салғыр бойыны Вегагарин истират бақчасының ғайрыдан тамир етілуіні келечек сене екілемеге вады етелер. Бұл вақытта Геннадий Бахрев Джумхури матбуат мерkezде кечірілген матбуат конференцияда хабар етті. Лейха шер башының сөзлеріне көре елінің сұннатжы азыр олажақ. Бұндан ғайры жемиет нақлиясы музакере етілді. Пайтақ сакинлері шерде қатнаған маршруткаларының сайысы аз. Кемерлеріні есе бір саттен зияде беклемеге керек деп шикайет етелер. Мемуриет башы хабар етті ки күзде қытадан яны ташыжыларыны сечежеклер. Наши, пожалуйста, мы им даем время еще раз подумать, потому что мы видим, кондиционеры говорили, поставьте, нету. Значит, наведите порядок вообще в салонах, то же самое. То есть все эти разговоры, уговоры, они ни к чему не приводят. Еді құю районында Таврида федераль трассасы құрылғаны себебінден Русия қараманына Алими Абдиннановаға бағышланған абидені башқа ерге денештірежеклер. 2014 сенесі сентябрь айында Русия президенті Владимир Путин арби истихбаратчы Алими Абдиннановаға Русия қараманы унванны берген еді. Мемориал не ерде ерлешечек бұақта Султания Ситакаева тариф ете. Алими Абдиннановаға бағышланған абиде Петровская койының янында энді 25 жылдан берле турам. Кечкенсене оны яна абидеге денештірділер. Шымды бұл ерде Таврида федераль йолы құрылмақта. Русия қараманын көйдешлері абиде үшін яны ер қыдыралар. Абиде кефе керіш йолының янында ерлеше бұл ер тесідуфен сечілмеген. Алиме мында бұйуды вейді құю районының 20 качик көйінде чалышты. Тамам бұл ерде 19 яшлы қыз гизли истихбара тақымыны тешкіл етті. Я хочу, чтобы памятник был расположен, установлен так, чтобы был подъезд к нему, чтобы он был виден с центральной трассы, чтобы была транспортная развязка, куда можно было подъехать родственникам, знакомым. Алими Абдиннанова фашизм енілежегіне инана еді. Әр вақыт өз достарына, арқадашларына қолындан келген қадар ярдым етмеге тырыша еді. 44-ші сене яш қызны гестапо хадимлері апс еттілер. О девамлы вақыт дешетлі сорғулардан кечті. Апрель 5 күні Алимені Ахмеджит апсханесінде атып өлдірділер. Жесіретлігі үшін қараман қыз қызыл байрақ орденіне тақдим етілді. Алима Абдиннанова, первая крымчанка, которая была удостоена высокого звания Героя Российской Федерации. Члены ее группы стали кавалерами Ордена За Мужество. И я думаю, что мы, так как строим новую жизнь, строим новую трассу, и пришло время построить более достойный памятник Алимы Абдиннановой и членам ее группы. Таврида федераль йолы құрылғаны себебінден абидеге йол қалдырылмады. Ерлі сакинлерінің фікірлеріне көре мемориал ось актуаллігіні жояжақ. Олар бұл абиденің еріні дінештірмек, еріне янысыны тіклемеге теклиф еттілер. Хотелось бы, что это был не просто памятник Алиме Абдиннановой, а хороший такой монумент, в котором должны быть отражены все участники этой подпольной группы. Вот тогда будет это справедливо. Меселе конструктив шекілде чезілді. Абиде меркез ерде ерлештірілежек. Бұл шымдыка абидеден 250 метр ұзақлықта. Шымды мұнда тегіз тарладыр. 2 сенеден сон тамам бұл ерде Русия қараманына яны мемориал ерлешежек. Султания Ситакаева, Мухаммед Несторов, Миллет үшін. Қырым көпірінде ялдав тертибат тез сынавлардан кечті. Тешкірів көпірдің кемерлеріні ташымақ ве көтермек üçün кечірілді. Операция штат низамында кечті. Программа бутон донатманы мечбури шекілде тешкермекні назарда тута. Екі ялдав тіреме тестлерден кечті. Технологик мейданда тешкерілі. Бұл себептен гемілер қатнавы тоқтатылған еді. Тест ішлер 12 саат девам етті. Дениз операциясының esas шартлары епсі тертибатлар толу дәрежеде азыр олғаны ве яқшы ава олды. Қырымға Сурие салінден дүнияда ең сессіз субмарина келді. Яны бұйу Краснодар адлы сувасты қайық Балтикадан Қара деңіз флотына флот әрекетшівіні екіленді. Енді түневін қайық Ақярға келіп шықты. Қара деңіз флоты үшін құрылған 6 гемиден о Қара деңізге келген 4-ші сувасты қайғы олды.
Hatırlatamiz, 2015 sene avgustun 10'unda Suvaslı Krasnodar qayığı birinci kere denizge sınavlarga çıktı. Endi 2015 sene noyabr'ın 5'inde onu Rusiyanın Arbiy deniz flotu terkibine kabul ettiler. Bağçasaray şehrinin Frunze sokağında tantanalı şekilde yanı bala bağçası açıldı. Balalarının hoş duygularını muhbirimiz Safiye Şukurova kurdu. Bala Xuvançının sınırı yok. Da bir hafta evvel olar totlı salıncıklarda sallana aydılar. Bugün ise olar bütün bala şehirçiginde eglene bileler. Mında bala arzusu için her bir şey var. Birisileri kumda oynaylar, başkaları turniklerde güçlerini sınaylar. Нам негде было гулять, было неинтересно и скучно. Мы всегда... было ни площадок, ничего такого. А сейчас построили вот это чудо, и есть где хотя бы развлечься, покататься, повеселиться. Мне понравились больше всего эти кольца, потому что я люблю очень качаться. Meydan komşu evlerden kelgen balaçıklarının tolu açıluvda iştirak etmek için olar kardeşlerinin keldiler. Раньше мы играли вот на самодельной площадке, сами скидывались ее, сами собирали своими силами. А сейчас вот нам построили новую, и мы очень довольны, красивая, детям всем нравится. Очень приятно, если честно сказать, видеть детей вот радостными. Они вот занимаются, они вот бегают. Очень все понравилось, очень много качелей и для более взрослых деток, и для маленьких. Очень интересно. Balalarga meydanı Moskvaga yakın yerlerden kelgen iş adamları hediye ettiler. Bala sport oyun kompleksinin donatmalarına 4 milyon ruble masraf edildi. Şehirçik çeşit türlü salıncıklardan, homo bacıkından, oyun ve gimnastika kompleksten ve workout'tan ibarettir. Удачное сотрудничество между властью и бизнесом. Когда что-то делает власть, вот власть подготовила площадку, да, провели конкурсы, залили покрытие, а вот бизнесмены социально ответственные сделали такой подарок. Вот мне кажется, это очень хорошая история, когда социально ответственный бизнес не остается в стороне и помогает благоустройству. Episi donatmalar xavfsizlik kaideleri boyunca yapılgan plastik inşalar, demir konstruksiyalar gibi hızmay. Sıcıqa bakmadan balaçıklar mında oynaylar. Endiden olar öz vakitlerini meraklı ve en esası faydalı geçirebilecekler. Safiye Şukurova, Ivan Evdokimov, Millet üçün. Bağçasaray rayonunun Kokkoz köyünde keçken koydeşler kuruşuvunda 50'den ziyade insan toplandı. 21 yıldan belli mında Yusupovlar camisi yanında Kırım'ın episi regionlarından yüzlerinin adamlar toplanı. Onların tamırları tamam bu koy ile bağlı. Musafirler için bayram programması, ziyafetler ve elbette milli oyunlar teşkil edildi. Musafirler aytkanlarına göre böyle kuruşuvlar birleştiri, koyunun tarihini unutmağa yol vermey ve yanı adamlarla tanış edeler. Tedbir teşkilatçıları Kokkoz'unu turistik Mekke'ge çürmege umut edeler. Çünkü koyda dikkatga layık yerler çok. Bu Kokkoz koyu pek meraklı bir bay koylardan biri. Bunda deportatsiyadan evvel 1948 adam yaşagan. Onun içinde 45 adam başka ehalilerden, başka milletlerden kan hepsi Kırım Tatarlar eken. 5 mahalleli Balaban koyu, 5 tane camisi var. Bu biz oturgan yerin içinde Cuma cami, var Kutlar'ın camisi, var Bulgak'ın camisi. Hepsi bu camiler işli bugün günde. Şimdi ise İlyanin tanış olmağa teklif etemiz. Muhim vakalar ya da problemli vaziyetler hakkında hoşma 7 36 52 79 97 95 numaraga telefon açıp aytabilirsiniz. Eğer de haberlerinin canlı çıkışını kaçırsanız, onlarını Facebook, Vkontakte ve Odnoklassniki ijtimoiy ağlarda bakabilirsiniz. Bu noktada yayınımız sonuna yetti. Nevbeteki Rus tilindeki haberlerini meslektaşım Asan Abibulayev alıp baracak. Onlarını kaçırmanız. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalınız.